بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وجميع من آمن بالله. أوصيكم بتقوى الله وطاعته. آياتك سورة نساء دهاية حقا فضا أميدك مازن دي ما گناهکاره و اوی که ما زمانده بدیله خودی و پیغمبر کریه ام کارن چکو دوزنه که بد نخواه ام کارن وگرنه بار رشته خواه و گوا ام گوری طاقت خواه بیا خودی و پیغمبر بکن مزگینه مازن جمعه هنه جبوی قاسی جبوی که خودی رحمه خول مبکی و جبوی که خود تعالی گناه ما بغفرینی لازمه وقرن بالقرآن والسنة. إذا ربي عزته في آيات دوسات بيجي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. لذي خو تعالى دبي كي بيا خدي وبيغمبر بكي کی چجن به چمیر به فقیر به زنگین به یعنی عالم به عامی به کی بیا خود و پیغمبر بکر گوری طاقت آخوا بیا خود و پیغمبر بکر اذا رب عزته و مزگینی دی فاولئک مع الذین انعم الله عليهم ابو رابون و نشنای دا آخرت دا بوا کساره که خود نعمت لوا کرنه الدوام آيات أوجي كينا پیغمبر صديق شهيد صالح إذا خطعلت به وحسن أولئك رفيقا حوال أفخش حوالا يعني حوال مروف پیغمبر بن صديق بن شهيد بن صالح بن أفخش حوالا خطعلت بيجي يكو بيا خدي پیغمبر كي أصل في دنيا دجي حوالي وآفن ذيك قوام بالميشتكن أم بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام خذي سلمى سر عباد خداي صالح به الفاتحة ديسا أم بإهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يعني يا ربي تبري مبدي ريا راس ريا وايكو تنعمت واكري ريا پیغمبر وصديق وشهيد وصالحة إذا خد على دبي يعني الدنيا وآخرت دا أو كس حشر نشرائي حوالتيائي بوا كساره إذي وحسن أولئك رفيقا خطالت بأفخوش حوالت ذلك الفضل من الله أفضل جي اشترف خدي بيا يعني تيل قولي طاقت أخوة بأمر ونهي خدي بيك بيني وخد تعالى يتبكيني صحبت يتبخ حوالی پیغمبر و صدیق و شهید و صالحات تشتكي خوشتر هيا دا آيات سورة توبة دا آيات حفتي يكا رب عزتي ششتشتا جمرورة شرط قوشمشتكي كابا أمواه ششتشتا شش شرط گوری طاقت خو بینجی ام تبنا مستحق رحمه خدا عذاب خدا ام خلاص من اوجي چنا خدي وهاد بيجي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض الزلام مؤمن پیرک مؤمن هناك دوستي هناك دينه يعني او جوار پیرک زلام را دعات کن زلام پیرک را دعات کن أو نصيحة الواتكن أو نصيحة الواتكن أو مدافعاتكن أو مدافعاتكن يعني بيرك مسلمان زلام مسلمان مؤمن خد على بدوست هفن يعني إلا خير خوازي هفن خير هفت خوازن جهبر خير خوازن إذي ربي عزتي وصفي و مؤمن ومؤمنات كيد يأمرون بالمعروف يكجو وظيفة بيركا جي وزلاما جي كابا أم مؤمن بن وظيفة كي وظيفة ما واجبة كي واجبة ما جي
خو تعالى بأمر بقنجية كن أمي إله أمر بقنجية بكن وينهون عن المنكر منع هفدوش تشتي بيستكن يعني شو عم تخازن كو أم قنج بن جرك عم تخازن بن براي مي مؤمن تف قنج بن حتى إنسان تف قنج بن جوي قاسي جلك جراز بيجم مثلا اف تشتي بتلفون هوا ancak müziklerin vitişti ve vaazı ve nasihati nakli telefona havanla xabıkın, dostla xabıkın ve avayı eğer ko bighe hazar insani ve o insan her iki bighene yeki dibet 10,000 her iki bighene dua dibet 4,000 Cumhuriyet Qasi gerçekten tevde لسوي أمر بالمعروف عن نهي عن المنكر أم بسكن وتعالى بزلام ببيرك إلا أمر بالمعروف نهي عن المنكر تكن يكشجي ويقيمون الصلاة زلام مؤمن بيرك مؤمن لما ياخذ دور درستكن أما إن شاء الله مستقبل ده أما السر لما يجي مجول ببن ancak bizan ben limeş rukne duy İslamiye. Şuyu qasi Xuda Teala dibe zilame mu'min و pireke mu'min koye bibne mustahaqi rahma Xudi yekjeji limeja xwa doğru dürüst kin. Limeja doğru dürüst ki jana gerek ajboy Xudi be و vaki limeja Rasul-i Xudi be. Rasul-i Xudi go sallu kama ra'aytumuni usalli. لما ميزين المتشاوى المشتكم ويجي وصال ميشبكن في بيشي مرور ميجا پیغمبر نصب کی کا پیغمبر چوال میش کریه ویدی الميجا کی نزیکی یا پیغمبر شخول الميجا کی وکیا پیغمبر مرور نکاری لبلی الميجا کی نزیکی یا پیغمبر کو پیغمبر وی الميجا قبول بکی ويؤتون الزكاة رب عزت الدبي يكجيج زكاة الدن غير الزكاة وفي الأموال حق سوى الزكاة نحدث لبلع علماء ما السرسكنين قلت يا معنى أي حقه غير زكاة يجي حقوق المال دهنا يعني دمك إسلام مؤمن بيرك مؤمن حقوق المال خدا إلا ددن وتعالى بيتشي وآتي كل ذي حق حقه حقي كل باتها يا محمد حقي وابتي demek ki mümin هيش حقوقها هنا هيش زكاتها هنا هيش حقوقها هنا ويطيعون الله ورسوله يكش وصف واجي دبي بيا خدي وبيا پیغمبر تك ديساو غوري طاقت اخوا انتشكو خدي گوتيا پیغمبر گوتيا بيا واتكن اولئك ام مؤمنه کو و شش وصفات خود تاشمش بكن يعني امر بالمعروف تكي نهي عن المنكر تكي المجا خود تكي زكاه خود دي بيا خود تكي بيا پیغمبر تكي اويكو اولئك رب عزت دبي او بيرك مؤمن او زلام مؤمن کو خودي و شش وصفايا سيرحمهم الله رب عزت يرحم الوابك Ayrıca وقتی که مؤمن و شش وصفات خود جمع بکنجی ayrıca یه اتحاده کی نابین آوارجی شیبه ربي عزتش پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيجي لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله يؤلف اگر كنت تشتد أرضي ده حمي تبنفقيني كنت مؤمنة نابینا الفتا نابینا قلبی وات چی بکی تنکاری چی کی خودی کاری چی کی ایشته خودی جی و شش شرطاج مرا دی پیش دی بیشی گاوا ون و شش شرطا بین جی ایدیتن ازی الفتا نابینا قلبی وجی چی کم ونبنا امت ونبنا قوات وني بكنا استقلال أخوة وني عرض أخوجي بندست كافرة قدس أخوج بندست يهودا وني هنجي خلاص بكن وني هنجي ببنا حاكم الدنيا
demek ki rahma Xweda eger ku mirov bixwaze gerek vê ayeta Sûretê Tevbe ayeta 71 İllah gerek mirov hayata xwe de tetbîq bike. Êdî Rabbê İzzetê me teva şiyar bike û Rabbê İzzetê vegera ba kitab û sünnetê ve bêxê nasîbê me teva. Em tev ji kitab û sünnetê dûr bûne. Hatta Kur'an xwendin zeh bûye jî tekin xwendina wê sadece em bi lafzê ve meşgul dibin. Çiqa dengî xweş e. Ancak wextê ku tê manayê em ji mana Qur'anê dûr in. Em ji mana hadîsê dûr in. Mesela va medresê me de Xweda Teala şiûrê bide me hatta medresê me dahî de kitêbeke weka Buxariyê weka Müslimê ders olarak nadine xwendin. Hatta medresê me dahî ji hadîsa Pêxember dûr bûne. Ji tefsîra Qur'anê dûr bûne. Feqîhekî kusa gerçekten serî hatta binî weka tefsîrekî rivayet weka tefsîra İbn Kesîrê we seydayê xwe bi ders bistêne mirov nabîne. Celaleyê lê dibînin Celaleyên jî ji müfredatê Qur'anê ye nabê tefsîr yani sadece hinek kelîme mana wa ji mirov re tê xwendin. Ancak tefsîra bi rivayet weka tefsîra İbn Kesîrê we nadine xwendin. Buxarî nadine xwendin. Hatta tecîdul sarîh xwe jî yani özeta wê wê jî nadine xwendin. Xwezî hema Riyadus Salihîn serî hatta binî tevlî şerhê wê şerheke wê yani li ser hatibane xwendin. Usulul hadîs tune ye hatta hayata Pêxemberê jî weka adetê tune ye. Yani medresekî de ku Zadul Meada İbn Qayyim el-Cevzî herî ku em bêjin feqî wisa serî hatta binî hema feqîyê baş mutalaa bikin zorunlî bê ew tişt tune. Ji bo qasîf hatta fiqha mezahiba jî tune ye. Mesela medresa da ku em bêjin minhaca İmam-ı Nevevi serî hatta binî ku feqîyekî tevlî mûnî muhtacê li ser veya tuhfê li ser veya nihayeta remlî li ser ku şerh yani bê xwendin ev tiştine ji bo qasî em ji Qur'an û sünnetê gerçekten dûr bûne. Wazê me ne ji Qur'an û sünnetê ne. Fetwê me ne ji Qur'an û sünnetê ne. Ji bo qasî gava sünnet ji nav me çû bid'atê, xurafetên, qissatên. Îro zehfê kitêbê ku kitêbê wazê ne mirov kitêba dimeyzênê dibêjî kirîna wa dahî necaiz e. Hatta tê bîra min em zarok bûn Usfurî bi meddanê xwendin çil hikaye bû yani. Vêga em dimeyzênin ji çilî 37 qissatê wê mewdû in. Sadece 3 hadîsê wê sahîh herî Munebbehata İbn Hacer Asqalanî digo kitaba İbn Hacer Asqalaniye tekî mirov îro dimeyzênê İbn Hacer Asqalanî ew muheddisên mezin kitabekî hadîsekî bê senet ticcar nanivîsêne. Ne senet e ne rivayet e ayrıyeten ser navê wî dane hev. Ser navî dane hev li bilê ne kitaba wî ye. Îro hadîsê kitabê waz û nasihatê destê me de hemî gerçekten neyê ku mirov bixwêne. Em mewlûd ji xwe bûne musîbet û bela ketine stûyê milletê de. Hemî Ni'metullah el-Kubra kitabeke mewlûd e hemî iftira ser İbn Hacerê Heytemî ye. Tiştekî wisa İbn Hacerê Heytemî tiştin belkî têdêwî bin li berê mesela behsa fadîleta ihtifala mewlûdê kesinlikle ew merra diyek sernivîsandiye.
أو نتشت أو قوت ني ابن حجر هيتمينة جبوي قاسي قرأك أم بقنا بالكتاب السنة و خلاص يامت كتاب السنة ده خد تعالى حافظي مبي وربي عزتي ما بقرن جوايكو أمر نهي خدي بجيتين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.